Ebusia, another update about afa Bishop Salifu Amoako. The babema na enam ne so ema accident see wo East Legon claiming the lives of 2 girls no. Video trend pa kire how abrantie ne free car ne mu epie. What the fuck? Huh? So and another video trend show say abrantie enye first time o to car no. Video ni no hu se na danfo Helena chese enya sam keto akra. This guy could kill me. Na prophet Kumchcha edina no abeto asem ni mu na asem a woka ne say enye se parents ne share da no mudi ki ne ma no odi nchiemu so aba. In fact, Bishop da wona akane papa at Bishop Salifu pa. Let's talk GH rumors. And any first time I will show my message so subscribe with my na fi wa click on notification bell on so say the bear me upload new video be on sabit me akana fi wa share ama fofo nso etumi aba be share no waja comment bi awo comment section wo de amame na yenim say accident ya happen Saturday ya Bishop Salifu Amoako ne ba Rad enam ne so ma ni see no abofra no oyemai no 16 years. Na ehun sem bebre na chese aba because ne papa no wodi bre ana afi so eno kwa na nche na accident ne na enya asem keto a hye se cars share na chese asifim ye na update aba show video abrantie free car nim yakwa fa so free car nim na se bibia kra nsi ye chese uhu a chese enya asem keto akwa show screen ni so abon se video no twagu ho chese how a opie free mu simple cra chese or they again who na another update so aba video abrantie ya danfo te so ne ni twika no na danfo video na te so ne ni age te speed ne de ya de a otaye pa ka ne de otwia ne se enya asem ketwa meaning enye accident ya esi nya sada ne first time na watu ka no ya de a videos a trendy on social media kire pa say ya de otai etuka ne pa. This video is cause yeah. Oh, I tell I did like gear shit like that. Fuck. This guy could kill me. Na enkofo bebre ka say abrantie ye behwe say na busuafo ye skafo nti no Ghana mrani ni ndi esi adane as obi ankasa twe na adwen de fa asem wehu na nti ya yensa aka kire say ye Bishop Salifu Amoako ene na busua ekọ tebia abran mmabawa mienu na asem na ato omo no omu fie ekwa sra omo ense de rehosem nti etwa se kochia de omukọ no mukọchia abusua no nti ne saa no omukọ kochia ni update bi afiri saa side ho ba de beba besom na sofu Kumchcha wabe cheche kwan afa so a kaki no ekodi erad nsem de atorenchema nti se de bae by Ghana TV se men kan show se hu behia se Ghana fo no ye be patronize made in Ghana products ne say nti so we made in Ghana products nko ade a we be a short video of what you produce now they are sending numbers no will screen so no ye be promote am free of charge we hear information bi anso a wetimi afre numbers na e will screen so no afa so by Ghana TV streaming live 247 YouTube Roku box and Facebook PM Google Play Store so a ho betimi a download the app no na woni ye interactive na sofu Kumchcha waka ensem bebre fiti ekwan a fa so a brantie ne saka key no ekosi baby asem no abedu yentie nanum asem no what's a accident na esi no okay na me papa Archbishop elect Salifu Amoako ne ba ne ba car or driver one car fufuro bi akohia eja toma enkola ne mienu na wuo no yema abusua no hyeden ene yema abusua no yakọ
in fact Bishop da wona akane papa aka at Bishop Salifu pa oma ebusua no sheden ema ebusua no yakọ se ya ebusua nchekere wure enye izi kura enye izi eti fidie wedie esompa ne kwa akire nti osofu Kumchcha nisu mi gina ha ema ebusua ni nyina sheden ema ebusua ni nyina yakọ sana at Bishop nso ema ebusua ni nyina sheden ene yakọ ko sebe meba ekọ ba bia ba na accident yetuni akosi ama enkoda mienu afirimu de ama Bishop ne kra ene ne honhom ayayela abrantie no oye Archbishop ba ankasankasa ne yemba me pato eno nye ne yem ne be ma no ba Jesus Christ of Nazareth that be so kan yem de e oba nye nso ne yem ba be ma de sebe ni be ma eba ana ni be ma ene produce it is obe nema obesre ni da se before Kumchcha abrantie na okaka no and Crotrodo say oye Archbishop elect the senior man himself Salifu Amoako ni bema anoba bema me pacho ne banka sankasa pa abrantie no wadi fia hi enfie ni dia me minim minim onse minim abusua no pa minim any dia minim ne say abrantie no wadia na ye be 16 years do insia eba no sen ofri kohi onse senior onfri babia na okọ babia na de o say minia pani ni senior brother na edi ni birthday odi na woda thank you ta say birthday na sena no ne maame ka esi birthday no ase ne maame handi kin no e de ama maid one nete ena ye wo faase no ekwaji kin no maid no ho sana me matie sana report no aba me ho matie se osesa na tade it was sesa na tade no na je say okay all credit say ye ba ne sesa na tade se so sesa tade ni wie no ne maame nim ne papa nim Bishop Salifu nim maame ni su nim me sesa ma tade o te ya na je say akoda no atu fidie no o te nkara na de yebesie no na je say esi enti enye say otuka ani frifie enye say akola ni tuka ani frifie ena ode call birthday na se debi enye say akola na o drive e wo baby eye birthday na se ana me sesa matade ohu ya na je say one na down for back o kan wo etuka no a so okoto ade aba se meti wase yi a try say birthday no omo enye bibi omoti enye omufie na program no koso debi because already say na osesa man mo waka mo say honko ni dem okay try say omo ye program go baby foforo me pa chwan nti bia na tade woni ka no man nti Mrs. Sami ho na nti enye se omame ana papa no de ki mu share ni sa se kotopa no bre ye sofo no ni ba no ze se wo hi ni nti sen oda emergency just want to when you easy dabi ono so na dan fo ni nyina da critical condition emergency abusia na se de eye sofu Kumchcha eka no so chechire mu se abantie no kwan ofa so okoji ki no okoji wo made nsem ne maame ne papa ensem enim nanso yenim se emra wo Ghana ne senti emra ebefa so edi no se de esese edi no any update bia free ho ba me sai e de beba beso mu mesro so obeja wo comment section ho na wa share na wa like ama fofo so etimi aba behwe bi me din e de na na apia santoa makram